Huwag ka muna Saudi karena kamu lepas dulu tempatnya. Bisa dijarakkan sedikit, sedikit dijarakkan. Adi hita na mahawarang di semua hita. Asabu yang non tadopi di haroroni ahadulita do masa silauta. Iyo. Hola. Wajib dalam penanganan. Kami siap atur semua. Jadi mau lihat yang mana cuaca, mau lihat yang mana yang kita patungan hitas, salutna. Mau lihat yang corona itu amuna ima pioparni, oput kayo pumuna ima poros walopun na di lumamuan. Isyala roro gong tujo kuna kuhani yang adulit kuna. Hari kalau main adulit na seluparan madolhi, soseman kuhani. Ilaga sa tiko di pasal namion, tu patron nabi manan pawonay masong partok ning ni patarobot tadi baga sa tiko. Somot taropon hita mahamaranggi, nasian yupara, dap na tua Tuhani, jala sunsonido, nang adoli perumarang. Patut tuan patro kota sokroma. Iya putra ima raja perguruan dari luparan maranat mai 5 sekarang mai mana tinggal di luparan 5 raja manolhi si nomor 2 ma ima hani sakiri kepada putra haru limuna namor amingor nari sapara lupa sirai. Si nomor 8 ima amu asuto di daga tikyon ima puta poras kalokung ima nomor uta na di lumamual sa grupon. Si nomor 4 ima sabungan yuta ima sregolo na di lumalubu. Si nomor 5 ima tua ditoba ima nomor uta na di sibadihon. Boleh dah mas. So ima amang anggiroli. Ima patron nabi dison taringo tu partarpon nihita na marabarangi ima nasiam luparan. Boleh dah mo. Jadi amuna ang ginuri nabi ni baga sa tikyon toron nabi lotong tu amuna ala ingot ko hita na marabarangi di simlauni toktong ko hita masih parhonan jala ido sa sitong na sa tarida hita na marabarangi proparyo putay. Boleh dah mo. Jadi onay tu amuna ima situmolo di baga sa tikyon ima pinaparni baboraniba nasa urmatuon. Tadi nama itu tunang sormatuan atau tuan kabion. Ima ipatarina umat itu tadi di si majujung na tuan ima sanggul marata ima si jagaron. Napatarina umat itu ima na titir marara titir marboru dan marbaun. Marpapu sanana marpapu saboru. Sadotong tunang. Betul. Magabioni Angkiroli Tang amole tahun mai tepata pada kerbasai